nanomboka ny 93 zany endro mandeha manao tournée fishing. Amin'izany mbola tsy bisikileta, tsisy moto fa jiaby zany atao an-tongotra. Eo amin'ny 300 km magnodidy eo zany tournée ndraiky mandeha. Fitiavako an'le asa mihitsy asa. Fatafatatra ty zany mitombo le fametrahana tasika le andraikitra aminakahy zany. Jusqu'à tany afara amin'io hoe fanendelako fil de managerial. Na sara io, na mahintany io, na lavitra io, na akaiky io, io tena foko manao azy. Le miasa ahitako fahasalamana satria rehefa zao miasa zao mahita ambiance. Fa mampiavy misy azy zany hafa be mihitsy ny folo mahatsapa hoe namako mitovy amiko. Izay zany tena fiainatiako. Loukman Kalavah, zay zany Roland, field manager tamin'ny Peregrine Fund.